Dunta dir Africa gigab Rwanda ro Commonwealth am gigab nyamde tunzo ge chomi gigab ngabju ngabshi guti nam chondur shu shingabse Rwanda ro chondu te nelen ande Rwanda sinzi Paul Kagame yi gigab ge namba ya tu tentab chig yorje yeshipa Philip Murphy jodu Clearly he's a very controversial figure. Kagame gechi lengde shenshik da rangi da dewa sondu chig yore khoni mina zoshi chen rela Rwanda doa mi topdang ge netani tiwa tong goya da zoshi chen re shungde mayin be choba kha ge Rwanda na sargo rawa meba chopsi rawa mebe kange lengyu Rwanda sargo ba Elenas akanga yi chakpa legung Rwanda shungi goja ba den nidon nyulor trejo du chen yobase written a story how I sought out to write a story. nge dembe ne zupe wati nge nanye chabase nge tedu ming ngome sheba khaji gi sarko ba dumbe korki ne zu de petab cheba yin shimju chekap shunki mille de dung yo ba sarko ba su shegi yore jela shunki ngala sangwe ne zu kukir chebe ngeba zu ju yin ba nge shesong That they were going to charge akanga inyu du trejo le chin yobatang nidon nulor inyu du capture top yobase Lodir EU ki Rwanda da nyamdu kenkeshadi gyabju yongke na Rwanda ru gyurim la shu goba so yobase Nunja ngomar EU du jowe gyabju wa choka chik namju gu Rwanda ru tangju che yogyang tui tamar Europe gi doa me topdan timgang gi jushu ti namju mapur zam gi kama kashe gi ngoy la ka yobase Gyunju chiken ki EU ki gyabju we tim dogru tang yoba jugu yo Wengya shungi siju teni tim da tunba tedar chena chimin nebo wa ka tu gyure judu illegally when they break the law. Minam dir timge gone yongi yudu konzu tim dorgi yore nganzu yewa che yude kechi mucha yu tende yendu nganzu rawande siju gyune yewa che yu sakwe ba akanga yi siju teni gendo dowa zishin yobase the British government, which has nga tabur gyabchu tu kenki inyu ki shungti taji gyabchu wa dan dewe siju gyuwa dowa thang lhagwar tu Rwanda ru neta yarge chimba shekap ngaral hangsambu yongudu konzu shenki nyinga so sibe kange chingi gyabchu wa nam Rwanda ru tongzi chigi yu kanyin se na konzu Rwanda neta yarge chimba zishin yore nganzu hakhoya la tendamari Dunta dir chobe Commonwealth am yegab nyamde tunzo gu chondu ti thola inyu shungki gyabju shugen na Rwanda lo chiro chede gyabju gu gyurim gozu gu siju sumbati lengshi zo chagyu namba tön yobase On Rwanda's human rights record. cho shenshi ne nedun ti Rwanda doa mi topdan nedan la geji chizo gi tonan chögo bse yu shulchi dong gubju goda ne sung yegab nyamde tunzo gi debe tumong ki lukyule labar chokpati tumong ki rentan shizir shabe chokpa dhub yoba deshe gyartu gyatab chigi yobase wengya kangeni chokpe rentan sungyong yabu chigi mabase Rwanda shungi doa mi topdan doru tong yu sewe gyunzu la ngulen chigi mabata sinzi Paul Kagame yi gyabgyo wasu gekab nyamde tunzo gu chondu nele nangde gekab gi yarge gi chamdu sawa shi gewa zishin yobase Henry Richwell ki tambe nezu pabgyu da nyendu shuken sunam yanzom yen